mais quand même n'année des alaka na vile les kalaka biso bibali na ensemble ya ba chrétien chambre de saints shie banaume mkikosi ya watakatifu jamais tukola taino na mtu hatuwezi kuvala kitu kukichwa. Pona nini? Parce que nzambe yemo kondala tatalini alataka na bado kuona yeye jua nini peke yake Mungu anapata ile pale kukuta bado baziki bamwasha kwa bachache Jua nini na kupata baba au mtu machapo na tutula kuvitu. Alors on comprend pas pour nini basebo Atueleze hawa wale wanafanya vile tena Biblia Paul anabii mwasi ndako kama mtu na yeye asema mumemea asi azana endelea kwa mbaya Biblia wanasema azana endelea kwa mbaya kuna nini autake kwa mbaya Biblia wanasema Paulo wanasema ni mwanamke atavala kitambala jua nini mwanamke eko chini ya mwanaume na mwanamke alitoka kwa mwanaume. Et puis dans le Bible dans l'ensemble des saints na mwasi jamais akokiko tena alo baidosha bibaya wanasema tena kikosi cha watakatifu mwanamke hawezi kusimama kusoma mbele ya wanaume. Troisième question magari. Swali ya tatu au naona ni banze kwa kueneza kidogo. Mimbo vraiment sio ngulia kitaji. Mimbo ilikuwa sana na uwezo mshuka. Naona yale papa utaje utuzi. Mimi naona vile mzee mko aye kama anakuwa. Kama aye kama anakuwa maana mko bon kama cette esprit c'est l'esprit de l'ordre. Anasema Takatifu ni roho ya ordre. Mais comment des autres côtés na protocole de Bible ici na banani ba Bible ici na ba yengi donc comme il faut la des autres spirituels inakuya vuruko des autres Dieu ne plus asema wakati mvuruko mwana wangu alors mwana ni nini ba ndio ni des autres mambo mimi napenda ni yule na papa wako hapana mtu na uzima donc protocole ti ayeti abana yata donc comprendre que ce qui a ezalaki nini malonga mpe ezalaki te. Quatrième question. Swali ya ine biso toyebi na banzenge bakimaniste oyo ya Cameroun Kimambu aza molimo mosantu banasema Kimambu ni roho mtakatifu. kokutela bango badeba ebele bango biso Kimambu nde molimo mosantu nazungumzaka nabo sana banasema Kimambu ni roho mtakatifu. balobi molimo mosantu na ye akotaki na bana misato Roho Mtakatifu alizala watoto watatu. Molimo mosantu akoti na mwana na ye misato wana jaye ile Roho Mtakatifu ile jambo mtoto watatu yeye pe akufi atikali mwana na yeye lisusu Kimambu ule akakufa akachia mtoto wake mwingine Kimambu. Kwa sikopona nyinyi bosangani te bozala kaka bomoko kwa nini sibozo sana na kwa bomoko na pourquoi amene kwa kitu kimoja sio nini ubaguzi iko katikati yenu. Beaucoup me la question wana. Voilà, merci. Question à kwanza, je me présente d'abord. Kamunga Mukendi, bienvenue. Papa Kamunga Mukendi, bienvenue. Journaliste, professeur d'histoire. Ye anakuya ni journaliste wa historia. Non, journaliste d'abord. Ensuite, professeur d'histoire. Kwanza ni journaliste kisha tena anakuwa ni mwalimu wa historia. Voilà, question à kwanza, bifa unansheria ile ya Yumba Salela. Par rapport aux écrits. Mutuna nanga liboso na yeye na bakisapona kupa Yumba Salela pona makomi. Mnasema Simon Pati alikuwa na livre yake ya sagesse. Mnataka consulter mais amupendeke muipropager pour que une sagesse ya mingi. Bolobiete papa Pati azaki na buku na yeye ezala makambo bele yango boye na kebo kabango. Alors, à ce moment-là, je pense que le monde a bloqué ça, les Congolais, les Chioué, la spiritualité à Zambé ya Bokoko, et c'est que nous wana papa di boka bango ba boza nango bandiko na biso ya Afrika na ba na kisi na bato basali na kindoki. Voilà, parce que comme ma bitu lingi tunaona na objet ngi lingi tunaona achana na mfumo ah parce que tozana leo musu tozomona libo tozomona hawa ekisana bana ya kisi. Nous avons chef coutumier, tu vois, qui va mingi maladawa. Après, tu as fait chef coutumier de et d'ailleurs, j'ai suivi, c'est moi Nzambé, hein, vous l'avez présenté, elle était au Congo central, intronisé un chef. C'est
na uti kolanda bolobike mwasi zambe ataki na misala ya kotia chef coutumier bon c'est tout madame place wana. Ouais, différence entre spiritualité nous balogi bamadawa bamufumu on puisse avoir un peu la différence par rapport à ça. Bope sabiso bokesani entre molimo na bino ya Afrika na bangangakisi. Dernière petite question, c'est concernant l'ordre dans la spiritualité africaine. Pourquoi Amoura ensemble? Parce que quand on regarde la catholique, on regarde la pape, que c'est bien obéi que spiritualité mort. Mais quand nous voyons vous, c'est comme si avant tout cas ou na mukuse nanga question nanga ya suka na lingina loba pona nini moi désordre boza nango bino nyonso soki bozalaki bato mutu moko efaki bozanga place moko so to botala ta bandeko na biso ba catholique bazana organisation na bango pape bandenge bazolanda na mais bino esa ba bauti songolo bauti bipai bon eza na moi désordre mon papa bangunga be coulé papa nkuse ko coulé Kinguru Yanta. De l'autre côté, bon, c'est des autres là, finalement, même si nous voulons adhérer, est-ce qu'on saura aller où? Il y a solo ceux qui tolingi toya et pas la bino, n'a pas des autres on to kende wapi. Voilà, merci. Merci. Ya tango na moza kiao. Pale kwa écran na kuko discours ya roi Léopold II. Tango na soko alipoke ndeba wamekwisha jua Mungu basi baebi zambe musibambie haki ya Mungu wa milele mwenye aliumba mbingu na dunia. Wewe bisa wango bosoma zambe. Basi bona hapo Mungu vile nyambi vile mkulu. Basi baebi zambe vitie mawecha kwamba na musikule nabo pamoja. Bole na bango longote. Na prochain même pas les petits enfants. Hata bana na bango pusa na bango pelete. Bien. Naisikia kusema bazungu balituperturbe. Tolandela discours wana ndibelike ya solo mindele babebisa kibiso. C'est vrai à ce que bazungu balituperturbe puisque na ipata discours leo ya solo ba mindele babebisa kibiso. Alors, ile kitabu ya sagesse enyewe ituandikia ule sage noir padi buku ozana ngo ya bwana ya maele mingi komake papa wa padi makengo mutaifundisha miaka gani? Bogotangi sango na mbula nini? Juu na siba wote ya batu beusi wate kujua hata kidogo yale sagesse. Tuanze bana tonye batamwa muke biso pe totangi sababu bazasi manabisa. Angalia leo isi tuko tunaona. Tala lelo ndenge tozabo. Sagesse iko na ba mama. Maele eza na ba mama. Sagesse iko na ba papa. Maele bwana eza na ba papa. Ba chef de groupement. Ba ndeko na biso kwa kambi ya groupement. Sasa vile kwenyewe iko leo tunasikia mama anajua kule ni mtu mkubwa sana. Lakini hawezi kukupatia secret hata moja ya CDU. Eza pasi na bakambi nyonso na bapesa watasekele moko kwa biso bato ni bure unaona watu wako wote wataishi. C'est-à-dire nous aujourd'hui par exemple nous c'est pas possible. C'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba musu mozana mituna eza malamu bozo la tope salano e yana wa atuni aprende ko pesa. Kenye tunafanyishaka hii seminaire. Nde motu ya tosala kama kamoyo. Inaachana na seminaire ya ba chrétien ba ba scène de dernier jour. Egesa kana ba seminaire no ba scène de dernier jour wana. Bora wale kalaka ni mambo wanasimama wanasoma liki wanatoka wanafanya. Boya bangweza kaso batangi liki babibi bakei. Wanasema haleluya amen kunafanya nini? Haleluya amen esili. Mwisho wanasema tutoo. Nasuka tocha mabauza. Sasa shii tunafanya hivi ni mjuu. Mwanze kuuliza muulize mtu ule konoliza ndio atayua. Pana biso kozala na boyo po tuna parce que atuna kande aye baka. Mshukuru haraka mwikale tu. Boza la presete mabumu kwa ndakaka. Tafute kwa mai ni wape kwa wazazi. Kala bande ko bolu kwa mai ya komela ko pesa bande kwa sawa ndombe. Hapo karibu. Il a été présenté, honorable candidat, journaliste, mais en même temps, nous avons formateur, si on peut dire professeur comme Paka Munga. Voilà.
C'est ton aîné scientifique, il ne faut pas dire Il a été mon. Lorsque il est journaliste en 2007, c'est lui qui manque. Le respect de l'aîné sacré. Wakati ile baba anaanza kazi alipotoka mwanzo alimwambia. Voilà. Ensemble, l'ordre de la pression. Voilà. Mimi na respecte les gens. Mimi naheshimia sana Dès que mon gars qui m'a dirigé. baba kama